Amerika yafashe icyemezo cyo gukura Sudani ku rutonde rwa leta zishyigikira iterabwoba. Ni icyemezo gitangiye kubahirizwa ku munsi wa mbere kuko ambasade ya Amerika ikakiriye. Muri Côte d'Ivoire, Devant le peuple souverain de Côte d'Ivoire, la Constitution d'incarner l'unité nationale. Abajihadisite bo mu mutwe w'iterabwoba wa Boko Haram bishe abantu 27 mu gitero cy'ubunyamaswa bagabye ku mudugudu wa Tumur mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Niger. ONU isanga ibibazo byaturutse kuri COVID-19 bizatuma izindi miliyoni 13 z'abakobwa bashaka bataruzuza imyaka 18 muri Sierra Leone. Gushyingirwa mbere y'iyo myaka byari byavuye kuri 56% mu 2006 bijya kuri 39% muri 2017. Naho sosiyete y'umuziki Sahel Sounds ifite icyicaro inaha muri Amerika yahagurukiye umuziki wo mu karere ka Sahel isohora buri kwezi indirimbo abahanzi bo muri Mali bakorera kuri telefone zigendanwa zigakwirakwizwa ku isi zinyuze ku rubuga rwa WhatsApp.